لاواهی حمام پاشا یا دیاربکر چل برهمه ویناسازن ایتالی پیشنگاه که هاتن پیشکش کرن و شخوندکارین بشین هنری حتی ویناسازن کرد سردانا پیشنگاه دکن. عمر اوش ویناساز کن حال سر ویناسازی ماستر دکه دینا زمان کد هنر ویناسازی دا او چند هنرمندی که ویناساز دکن سرکی دبینه و ناس کرنا شوازن جداین هنرمنداجی جبو ویناسازی گرینگ دنرخینه. Baktığımız zaman günümüze Dema ku em li vê pêşengehê digerin, dibînin ku wêneyên di serdemên cuda de hatine çêkirin û wêneyên ku di salên dawiyê de hatine çêkirin pêk ve hatine pêşkêşkirin. Zêdetir, xebatên pentûr û klasîk di pêşengehê de cih digirin. Lê di wêneyên salên nêzik de jî bandora çanda popîler û peyzajê derdikeve pêş. Di pêşengeha wêneyên min de jî dikarim bibêjim ku şêwaza peyzajê bi bandor e. خواندکارن بشن هنری و خواندکارن بشن دنگ و حزه هنره شوکاری و نسازی لگلوان هیجی و کرنا پیشنگهن وها گرینگ دنرخینن. Sergiyi görmek için geldim. Di Çalakiyên festivalê de min evil serdana pêşangehan kir, ji ber ku wênesazî ji zarokatiya min ve bala min dikişîne. Ez bi xwe bijîşkî dixînim. Lê li mala min boyax û keresteyên min hene û ez xwe bi xwe wêneyan jî saz dikim. Li pêşangehan digerim, da ku bibînim ka wêneyên çawa û bi çi şêvazan çê dikin. Üniversiteye yeni başladım. Ez li pola yekem dixwînim û serdana pêşengehan ji bo me gelek sûdbexşin. Em bi saya van pêşengehan xet û xêzên hunermendên cuda dibînin û derfetê ku ji hunera hunermendên cuda ceribandin û ferbûnên nû tomar bikin bi dest dixin. Di festivala çandiya Rêya Sûrên Diyarbekirê da li gel çalakî û pêşengahên din پیشنگاه وینین و نسازن ایتالی جی هاتیه پیشکشکرن. ولاتی دناو روزه دا سردانا پیشنگاه دکن و لسر وان تابلویان خط و خیزین و نسازن ایتالی تماشا دکن. صدق ارن کردستان 24 دیاربکر.